Makitan ako ngem awan pa'y nasaraka ay napili ak ngamin idi agkabanwaga tagwapo met ngamin ti inak sinarsara ngem madalakay anak kurso nada kanyak ngem naladawen nga income nagsara ragraksak naketi itanta asawa na agpabasol pa'y ngarut tanaragsak met gayam mapausan akon nga adda behbinan nagpaaramid akon itikrip anaran gimatang apay keti itimun munyeka ta isumetitan itiliw-liw akon ngem anya pa'y itati mama ay na nabaketan ak meten nagasawa. Karin tarik man bigat malem kenak sapa uray uku pakpay matukul tay araduna mapausan akon nga ada behbinan nagpaaramid akon itikrip anaran gimatang pa'y keti itimun munyeka ta isumet itan itiliw-liw akon ngem anya pa'y itati mama ay na nabaketan ak meten nagasawan matibay nga agluwan lusong kem sagpaminsan di pa ito maraop tay manopnan ngem anya pa'y itati mama ay na nabaketan ak meten nagasawan matibay nga agluwan karin tarik man bigat malem kenak sapa uray uku pakpay matukul tay araduna karin tarik man bigat malem kenak sapa uray uku pakpay matukul tay araduna sana nga mabanok amang sapulken ka tati ayat ko saan na ako bas no sa dino ka man isumeti kararako sapay ko maaksubli ka manen tatit puso ak tultuloy nga agur-uray ayat ko aksubli ka karin tarik man hingga na masarakan ka ayat ko ang nanayon si kalahi di pagayat